Затворите очи на тренотак, удъхните дълбоко, усетите тишину. Сада, замислите себе како лежите на трави, у некој мирној топлој ночи, далеко от градских светала. Изнад вас се простире безкрайно платно, посуто дижаманском прашином милиарди звезда. Свака тачка светлости е прича. Свака е сведок времена, која е толико дубоко да на шум едва може да га појми. Осеćate strahopуштуванđe, zar ne? Осеćaj да сте дел нечег величанственук. Али, šta ако taj осеćaj криже едно другачiju, много чуднiju истину? Šta ако дука гледате у taj величанствени космос, нещо гледа назад? Не биче, не божанство, веч систем. Šta ако je svata lepota, svata fizika, svaka zvezda i svaka galaksija zapravo deo neverovatno složene simulacije? Danas nećemo pričati o pukoj filozofiji, pričat ćemo o dokazima, o ситхушним, невидливим гласницima iz dubokog svemira коđi možda nose poruku da je sve što znamo, samo kod. Добродошли у priču o kosmičkim zracima kao grešci u matrici. Pre nego što zarunimo u dubine ove neverovatne ideje, hajde da postavimo scenu. Šta su zapravo kosmički zraci? U najjednostavnijem smislu, to su čestice visoke energije koje putuju kroz svemir brzinom bliskom brzini svetlosti. To su uglavnom protoni i atomska jezgra. Oni dolaze sa svih strana, непрестанно нас погаđаjući. Научници веруju da većina njih potiče iz dramatičnih kosmičkih događaja, poput eksplozija supernova, spektakularnih smrti masivnih zvezda. Замислите их kao kosmičku šrapnjel, ostatke najmoćnijih eksplozija u univerzumu. S druge strane scene imamo hipotezu simulacije. Ова идея, некада домен научne фантастики, последних децениджа je postala предмет ozbiljnih akademskih rasprava. Филозоф Ник Бостром je popularizavao ovu misao svojim čuvenim trilemom, sugerišući da je barom jedna od tri mogućnosti tačna. Ili civilizacije uvek izumru pri njego što dostignu tehnološku zrelost, ili zrele civilizacije nemaju interesa da pokreću simulacije, ili mi gotovo sigurno živimo u jednoj. Kada ljudi poput Ilona Maska kažu da su šanse da ne živimo u simulaciji milijardu prema 1, znate da je ideja izašla iz okvira fikcije. Dakle, imamo dva koncepta, jedan iz stvarne, usmatrane fizike, a drugi sa ivice filozofije i teorijske nauke. Kako se ova dva sveta spajaju? Odgovor leži u anomaliji, u nečemu što ne bi trebalo da postoji. Uđimo sada u srce misterije. Dana 15. oktobra 1991. godine u pustinji Žutje detektor nazvan Muvino oko zabeležio je nešto što je potreslo temelje astrofizike. Registrovao je kosmički zrak sa energijom od 320 miliona teraelektron volti. Ovaš broj vam možda ne znači mnogo, ali dozvolite da ga stavimo u perspektivu. Zamislite da bacite bejsbol lopticu. Sada zamislite da ta loptica putuže brzinom od 100 km na sat. Energija koju je nosila ta jedna, jedina subatomska čestica, taj nevidljivi proton, bila je jednaka kinetičkoj energiji te bejsbol loptice. Sva ta snaga, sva ta masa i brzina sabižena u tačku mandžu od bilo čega što možemo zamisliti. Naučnici su bili toliko zapanđeni da su je nezvanično nazvali O moj Bože čestica. Bila je to najenergičnija čestica ikada detektovana. Putovala je brzinom koja je toliko blizu brzini svetlosti da ako bi se trkala sa fotonom svetlosti čitavu svetlosnu godinu, zaostala bi za mandže od debljine ljudske dlake. Problem nije bio samo u njenoj neverovatnoj snazi. Problem je bio u tome što, prema našem razumevanju fizike, ona uopšte niže trebalo da stigne do nas. Prema zakonima svemira,
Таква честица е trebalo да буде zaustavljena, usporena и лишена своя енергия много pre nego što je stigla do zemlje. Njeno postojanje je bilo paradoks. Bilo je to kao da vidite papirni brodič kako prelazi Pacifik neuštećen najvećom olujom. To nije bila samo anomalija, to je bio šapat. Šapat da možda postoje pravila koja ne razumemo ili da su pravila koja mislimo da razumemo pogrešna. Ili, kako sugeriše naša teorija, da je to bio trenutak kada je sistem zakazao, trenutak kada se na kosmičkom ekranu pojavio jedan jedini, ali presvetli piksel, greška u kodu. Da bismo razumeli zašto je O moj Bože čestica, toliki problem, moramo razumeti prepreku koju je morala da savlada. Ta prepreka se zove Grajzen za Cepin Kuzmin granica ili skraceno GZK granica. Zamislite da svemir nije potpuno prazan. I nije. Ispunžen je slabim sveprisutnim sjajem, kosmičkim mikrotalasnim pozadinskim zračenjem. To je eho velikog praska, najstarija svetlost u univerzumu, koja ispunđava svaki kubni centimetar prostora. Za nas to je samo tihi šum na radioteleskopima, ali za česticu koja putuje skoro brzinom svetlosti, ova pozadinska radijacija nije tihi šum. To je kosmička oluja, gusta, neprobojna supa fotona kroz koju mora da se probiže. Fizičari su još 1966. godine izračunali da će svaki proton sa energijom iznad određenog praga, oko 50 miliona teraelektron volti, imati katastrofalne sudare sa ovim fotonima. U tim sudarima proton bi stvarao nove čestice, pione, i pritom bi gubio značajan deo svoje energije. Ovaj proces bi ga efikasno usporio. GZK granica je, dakle, teorijska kosmička kočnica. Ona predviđa da bilo koji kosmički zrak sa ultravisokom energijom, koji dolazi iz izvora udalženog više od 160 miliona svetlosnih godina, jednostavno ne može da stigne do nas. Njegova energija bi bila potrošena na tom dugom putu, kao što bi se metak usporio i pao nakon što prođe kroz vodu. To je fundamentalni zakon koji proizilazi direktno iz specijalne teorije relativnosti i standardnog modela fizike čestica. A ipak, o moj Bože čestica i nekoliko desetina drugih sličnih njoj koje su detektovane kasnije stigle su. Stigle su sa energijom koja je daleko iznad GZK granice. To znači ili da su došle iz nekog misterioznog izvora u našem kosmičkom komšiluku, koji ne možemo da pronađemo, ili da su prekršile zakon. U kontekstu simulacije, GZK granica je savršena analogija za ograničenje renderovanđa. To je linija koda koja kaže: objekti iznad ove energetske vrednosti moražu da interaguju i izgube energiju da bi se sačuvali resursi sistema. Ali ove čestice, one su bug. Exploit koji im je omogućio da prođu kroz taj filter i pojave se na našem ekranu sa vrednostima koje bi trebalo da budu nemogućije. Prošli smo kroz pustinje Džuti, gdje je jedna čestica promenila pravila igre. Putovali smo kroz kosmičku supu fotona, svedočeći kršenju zakona za koje smo mislili da su neumoljivi. Razmotrili smo i dežu koja istovremeno plaši i fascinira, da je naš univerzum možda samo neverovatno sofisticiran program. Naravno, ovo je i dalje na ivici nauke. Postoje i druga moguća objašnjenja za ove energetske uljeze, od raspada superteške tamne materije do fizike koju tek treba da otkrijemo. Hipoteza simulacije je samo jedna od mogućnosti, ali ona je neudolživo privlačna. Ona nam daje okvir da razumemo neke od najvećih misterija, od finog podešavanja konstanti do čudnog ponašanja kvantnog sveta. Ona pretvara paradokse u očekivane karakteristike sistema. Hvala vam što ste nam se pridružili na ovom putovanju uma.
що сте били спремни да преизпитате саме темелие стварности, може да ни када нечему със сигурнощчу знати истину, али потрага за njom je ono što nas čini ljudima. Zato следечи пут када погледате у звездано небо, немойте видите само ватру и лед. Погледайте пъжливие. Може да чете утреперени у далеки звезде видите нещо друго. Може да чете видите кот. А сада питание за вас. Ако бисте могли да докажете да живим у симулации, дали бисте то урадили? И како би то променило ваш живот? Оставите своje misli u komentarima ispod.